গ্রামীণ ব্যাংকের তরফ থেকে আমার দিদি প্রিয় মানে ত্রিপুরার সবচেয়ে Tripura Indigenous Peoples Press Association nai gangge coronavirus ni bagai sini next meeting je sengman tomon abo seng meeting khai malalia ge tini sini MP Protima Bumik ge press club ni secretary the members rok phai nai sunga sanitizer rok te mask kit bakha ge abo baino tini sin official declare khanya mo sungu je tini ni simi sini tipa mo thano seng pra full fledged keno seng running khai tlang nai Gabon bisingo sini executives body rok bukhaja ge members rok botong bayu ngangge te details kok nge hi sinor ni je secretary ni songjak Ranjit Bonong no joton saikenaru puilano hambai sini joto tiprasa kok thumbe do samung khlaine rok no ang joto no especially hambai ma yapharo tini no rok sini tipa mothani tipa association ni ring mani wono rok oro phaisokai mani bagai chung joto saimano jorabo nok ni ongkhorna ni belai ke tong gesep sini haste hayung hagotor ganangai chachara nangmani jora o jorabo sini je professional samung tangai thangnani abo belai no kuthu abo hai jorabo no chung kuthum lai mankha tei chung personal protection kit Agartala Press Club tei sini base district ni MP Muzangjuk Protima Bumik bini yaktui sini personal protection kit te abon yagulo sini je media rok ni insurance tongmani abon tei boborok from rok diklang details rok saiklang kha sungkini joto media rok no joto kokthum bedek ni adon rok no press meet khainani nei ringjak mani abono kok bothoma sini president Tripura Indigenous People Press Association ni president Takugokra Ongsumoy Deborma tei ang sakbai thang Ranjit Deborma secretary tei assistant secretary Manos Deborma tei vice president Shivaji Deborma tei tongo treasurer Omilo Deborma tutonoro sini beskangga asukjak tei beskangga asukjak tongo Reverend sini kropsa TV show ni worker bo bahino sini tiba mothani adong musang ni pen Deborma chung sini bukhak tei saklai mongobono hajing president details kisa sanamni jaitokha coronavirus ni je kebeng mongobo phayasini sekangno chung association ni je committee abo hasini joto tiprasa Tripuri kokthum bedebe samung khlainai jota dong mongti joto media house nati chung o committee khajakka joto no reburing horjakka tei declaration khainai tongmani chung kaisa program tei panga khaimani bisingti chung wan sokmani abo totally non political non religious kuno political party by involvement kurui aboni bagai chini inauguration program sing directly kuna political leader no ringyabui sing engkhamo non political adong no ringri chini mothano inauguration khainani phiaba a sep jongno riliya coronavirus ni je chachara o haingo phaimani bagai phiaba chini mothani bukhaktiobono saklaimung जों declaration खाइमेन याफानो जिफोरो चिनि inauguration एबा declaration नि लेट दंमानि आ सालनि जिमिनो चिनि सामुं आबो जेंगै थांगा तै जेंमानि लगी लगी जे चिनि मीटिंगो एबा चिनि मथा खाजाक थानिबो जे गोरोंजाक बरक अलरेडी मेम्बारशिप बन हारका किताबक दिनैनियाव प्रेस मिट नि बिसिंथि सिङावबो साख्लायनानै बुसुंगो हासिनि जत तिप्रासा kokthum bedek bai nangjak गोरोंजाक tei directly filong kore samung khainai rokni bagui जों chini hai haste jaga rogo samung khaina thangke kwbangma problem kwbangma kebengmung जों face khainani nango dalbidal kebengmung ang abono tei disclose khainani thangya जोंहा kebengmung phaimani jora rogo जों saisung aboni against basawi mania जों abo bai fight khlaimania aboni bagui tangonang ka जों bal baksani phan nango
जों एसोसिएशननि फान नांगौ आबोनि बागै त्रिपुरा हासेवाबोनो पुइला जत हाउसनि जत मीडिया हाउस बाय खदुंजाक आदं लंनो पि कायसा कमिटि खाजाक्का किपा मथारजाक खाबो जों बसखां जरारगो जरा मानखां गांखे जिन जरा काहामो जों आबनो अफिशियली डिक्लेरेशन थांनाय फियाबा डिक्लेरेशन गैया फानो जों जिनि जे एसोसिएशननि सामुंनो जेङै थांनाय आबो अलरेडि जेङैबो दंखा कय मुंख्यावबो से दाबो नरक साकसाकनि जत मीडिया हाउसनि बखाक्तै जिनि यागो जे लिस्ट दंमानि जे त्रिपुरासा मीडिया हाउसफोरनि आं बुमुं कायसा कायसाखे सावै थांगानो कक त्रिपुरा चिनि खरां खुमपुइ सोरां जाति राइजिं त्रिपुरा साम्पिलि टिभि खामारि टिभि ककपिन याफां टिभि मुक्तां टिभि हाकतर टिभि बाइथां टिभि साइसा टिभि बरक एन्टारटेनमेन्ट दै बाइथागो लुकुनि खरां टोटेल 15 नम्बर चिनि त्रिपुरा सानि abo YouTubers panangi mano ba directly cable TV ni bising ti kaburan khlai tongnai do o kaisiba je media house to ni bkhakti obono koi mung haseni joto kokthum bedego nangjak adong rokno haidi norok ni bagai chini o association o chini doglam joto ni bagai phiongjak jesa house bai pan norok kurungjak tongthun norok dakti khe association ni membership na harnani chaitobdi जों दतनर गतन साइमाबायखा यांगो आनि बसखां याक्सिगला फासिं प्रेसिडेन्ट दं एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि दं एक्जिक्युटिभ कमिटि दं बिसिङाव जेबा खरक जाबाय कन्टेक्ट खालायखांगोन रेजिस्ट्रेसन खालायमाननाय रेजिस्ट्रेसन फी जों जत कक साबलायमानि बिसिंथि माइनर पास खालायजाखा लाइफ टाइम रेजिस्ट्रेसन अनलि 500 500 टाका रुइनर पुइला रेजिस्ट्रेसन मा खायनाय आबनि यागुल रेन्यू खायनानि बागै 50 रुपीस per year nangnai ate kabangma जों luku ham samung jengnani bkhak thangai tango luku ham samung tangen thanga जों jini financial jini background ka hamnani nangnai aun bagi जों tang one laika o association ni joto members rok executive phanangthung executive ya phanangthung members jotono जों per month talbrum no 100 taka ke जों association no ya pharnai kesia dong jin besamana subjak arang bai जों tamo khaijaknai kabangma chini je particular phanangthung house wise phanangthung je kabangma जों jalo eba problem creating pro a jaga rago samung arang puisar no use khaijaknai abo sinia tabok je hase ganangai chini tripura sarok kabangma jagao samung gri samung sogiya borong thani mairung mania nogo mekheteng gri eba borong ni nogo kabangma problem bithi mania nogo hamia jaya salnai saltam dore borongni nognuphungo जों jalmi tongo abo hai nognuphungni koktuma rokno story rokno जों je tripura sa media rok coverage khaimani logi te kisa chini samung tonglogi thang abo tamo gake borokno जों bahiki subaiman ge haste hapam jotno subanani abo possible ingya khanangmano je tripura sa rok mai maseng tongmani a khobor phunugui reaction ingteng ke salnai saltam jora na singani nango जों आबोनि सैसोगन आबो हाय एकदम नांसक दंमानि फेमिलिस रकनो आबो हाय निदि बर रकनो जों चिनि एसोसिएशननि बखाक्तै एबा हासेव गोबां रां फैसा गोनां दङ एनजिओस दङ बरकनि सुबामुं बाय बरकनि रां फैसा बाय जों कालेक्ट खाय आबो हाय फेमिलिस रकनो जों किसासु सुबामुं दै मानो आबो हाय नाहार मुरबो जों वान सप्लाय जाखा माइनर पास खाय जाखा आबोनि बागै कय मुंनारगो नरक दाक्ति रेजिस्ट्रेशन नाहारदि registration na harmani logi membership fee je 100 rupees tong mani abono norok rezabai di sini joto tiprasa kokthum bedek bai kurungjak abo tamo durdoshan thung tamo bengali channel thung tamo hindi channel thung tamo hasteya national channel phanang thung norok haste level ni o association no जों membership na hari thamjake tonglai man khangake chini beskango kotor problem phaipano kebemung phaipano जों abono katiwi thangai mangnai teoboni logi te kisa saklaijak mung gangkai जों je lukurokno chubasuk khlaina thangai tongo jorabo beskango जों datino chengnai जों already willingly je membership eba talo 100 taka khere mani karibo willingly
खरकनि आं बुमं सायापानो बरंनो स्पेशली हामबाय मारबो केबो गुड फ्राइडे नि मुंगै केबो ईस्टर सानडे नि मुंगै केबो ज्राइनि बार्थडे रांपुसा खाइमानि आ रांपुसा रकनो एसोसिएशन याफारका आ याफार मानि नाहार मङबनो एसोसिएशन बिसिंते आ रांपुसा रकनो गरि बररंनि थानि जे अजराबो चामं नचाया बररं थानि आ रांपुसानो फनांजाकथों गे फाइदि जों जतनो विलिंलि नरक ओंगै मानो खकची ओंगै मानो 10 टाका 5 टाका जेसे याफार मानि नरक खाकुफुरबाय एसोसिएशन याफार कांगके जों आ रांपुसाबाय दाक्तिनो जों फिलं हरिमाननाय दि लोकरकनो आचुबाचु जों रहरै माननाय आतेगिसे साख्लाय मुंगांके जे जिनि पर्सनल प्रोटेक्शन किट एमपी एबा आगरतला प्रेस क्लब नि बखति याफार जाका जत हाउस इन जिनर लिस्ट बाय सकैका जत लिस्ट तंफानो जों अरतिनि जस्ट प्रेजेंट तंनाय रंनो सिमी ओ जागाव सापान दंगो ते यागो सुनामजाक मास्क दंगो तेगिसे गांके सर्जिकल मास्क दंगो तेगिसे गांके सैनिटाइजार दंगो जों पर्सनली यूज नि बागै जस्ट फर्स्ट स्टेप जाका हास्ते हापांनि सुबा सुबाय सेकेंड स्टेप जों तिबो चिनि हास्तेव ओ भाइरास गोबां कुक सरिमानि जराव चिनि पर्सनल प्रोटेक्ट खानानि बागै तामो इक्विपमेंट नां तैतामो मानै खनै नां आबो हास्ते हापां वानसुगै जों नरनानि कब्रजाक दङ जे हाउस ताबो पुलिस जागना रमानिया खंगांके दाकिनो जों नरमावबो चिनि एसोसिएशन नि बखति रहरानि साइटगै जों दिनै जे सैनिटाइजार सबाय माने आबो पुसगलियानि बागै जतन रहरमानलिया फिया नरक एसोसिएशन नरक गोरों खांगा जोंआबो दाकिनो रहरनाय तेगिसा गांके जे इन्सुरेन्स नि फर्म लाइथांनाय सप्ताहे सेकेंड रगन आगरतला प्रेस क्लबबो अलरेडी बिलिख्राय जाखा फियाबा जत तिप्रासा कक्थुम बेदो गोरोंजार अफ फर्म रगमानियाखौ बाइके बति खलायनाय तामो बेनिफिट दंबो साइमानियाखौ जों दिनै एसोसिएशन नि बखतियावनो साख्लायो नरक दाक्ति अबो हाय जरा हामियानि जरावो आबो सिमिया जरा हामिया सिमिया जों खुङो फिलं गथांगा सारिगो नगो काहाम गोरों सदा सगिना सगिया जों जतना आ कन्डिशना मान सामंखायो गाबनि बागै दाक्ति जों अ इन्सुरेन्स न जों सुजुग ना हानानि नांनाय एसोसिएशन नि बखति खरकसानि बुमं जों साख्लायनाय बिरियागनो फर्म दंनाय एबा डकुमेन्ट तामो नांगौ बेंको बो फिलआप खायना नां बायदि फिलआप खायना नां बेबागनो जों बिनि खरकसानि बखतिनाबो खलायजाकनाय नरक फर्म रक नांखांके एसोसिएशन नि थानि बाबो कालेक्ट खालायमानो नरक दाक्ति अबनो फिलआप खायि जमा राखा जों जानाय तेबो हायकेनो तेगिसे साख्लाय मुंगांके पाइथाक अबो एसोसिएशन सिमिया जों गायसा पार्टिकुलार नरक जतनो ह्युमेनिटी वान समंबाय सामंखायगोन जे जागाव नरक कभारेज खायना थांगो जे गामियाव फानोंथों जे सामसायाव फानोंथों गायसा जत हाउस थाङै मानियाङै मानो चिनि जत तिपरा सारक निउस रक शेयारिं खालाय मानखांगांके जे स्टोरी खायमानि नि नक नखुं पार्टिकुलार हाउस सिनि टेलिका जों याबै एग्लगी चिनि जे जों चिनि अर काइसिबा 15टा हाउस नि बुमं जों खनाय मानखा काइसिबा हाउस न एग्लगी आबनो टेलिका जों खांका आबनि रिएक्शन ताके सा आलका रकम हायगान हायवान मावान सो आबनि बागै एसोसिएशन बखतिसिन कबं नारबो आबो हाय नरम थानि कुनो कक्तमा तंखांके सुबामं नाङै दङ बाबो हाय स्पेसिफिक स्टोरी काहाम आबनो जों जतन थाङै नांका कभारेज खायनाय हयतोबा काइसा कानि हाउस थाङै बो कभारेज खायथो खांके जतन शेयारिं ल खायमान लायकांके जाव नै वान सगो थायाथायनि आं चिनि एसोसिएशन नि एसोसिएशन सेक्रेटारि मोजां मानस देबरनबो बिनि बखति ताम साख्लायजनाय दं सानबो गैया कबं नारो हामबाय मोजांनो तो कखा तबे आं बिशेष कय जोडेना मुसुङो जे जों मथा चिनि जे मथा खाजाका मथा जुदि जों थानसाङै सामुखाय माखांखाय परनायदि जों साइसों कुनो जागा फाइट खायमानिया गाबन बागैनो जों चिन मथानि बिसिंतै जों जुदि एकङै सामुखाय मानखांखाय चिनि बागै बेलाय काहामुंनाय प्लस चिनि मिडिया हाउस रंनि बागै बेलाय काहामुंनाय ओंखाय आंनि व्यक्तिगतभावे आं तेगायसा मुचुंगो मथानि थानि बागै रिक्वेस्ट दंनाय जे ओ जे जों जे जेटा उद्दुगना हामनि जे चिनि बरनो जों जुदि किसा सुबैमान नै जे जुदि कन्डिशन तो हांकाय अब जों खायमान खांकाय बेलाय खायनो जानाय ओमफ्राय आसुनो आंनि रिक्वेस्ट दंनाय जतन थानि न जे जों जतन एकङै जों सामुं खायखांकाय जों काहामुंनाय हामबाय